Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyakubingelela sanibonani molweni Dumela Mbonjoti Mandikwane Masharoni yendayi lami igama ngo-MC Pholobas enhlana sezantsi sesifikile ngami ngedwa ngihamba nodokotela omkhulu dokotela uMhlongo Njomane kaMgabhi phansi eMgababa eduzane nolwandle siyakwamukela dokotela sikubingelele sabona sithi camago sithi makhosini sithi thokozane sithi bayede siyabingelela bonke abantu emhlabeni wonke abakholelwayo ekutheni into yesizulu ikhona amakhambi esizulu akhona abantu abadala bekhona ngicela ungazisho namhlanje ngiyabingelela nje kuphela kunomuntu onomakoti okay asebethandane naye isikhathi esingangeminyaka emihlanu alright namhlanje bahlukene abazi bahlukaniswa yini omunye mayebuka omunye ukuthi ixhifi ngokujwayelekile nisuke ninothisana lapho njengabalaphi bendabuko mawukuthi kuhlukana umuntu bengazi ukuthi bahlukane kanjani phela bakusuke kukhona into esichitho noma kukhona isakhiwo esikhona esidala ukuthi baxabane bona bobabili kodwa nje ngokubalekile kusuke kukhona impande edlala khona either umuntu omna kwabo obalimaza kuleyo nto noma either umuntu obazondayo ongafuna umendo uqhubaka esayidini lo wesifazane nowesilisa kodwa kusuke kukhona la engenisa khona umfula wamanzi angcolile emapholoba umsiza kanjani umuntu onaleso simo esinjalo siyamlekelela amapholoba kuzwa lo obona inkinga ngoba abantu masebe njalo babe besakwazi ukubona bobabili basuke mangasathelele namanzi basuke ngazaxolelene so lo sike kufikile kuthina uyena esimsebenzayo simsebenzele ukuthi ahamba yolanda insila yalongekho amapholoba sisebenza insila kulongekho lokho nasisebenze yena kodwa kuba ukuthi masisebenzele insila yalongekho sisebenze kuze kulunga nakuyena ngoba imadoda alikhuni amapholoba thothi umuntu wesifazane uyabona khona isichitho sikhona kodwa indoda ayiboni yona ila singenelela khona ukuthi kuze kufuneka insila yalo muntu wesibili amapholoba sibalaphe babi bathi bayabona sebeyathandana babelele lothando elidala abazi ukuthi kusuke ephikephi lo wesilisa kodwa thina siyazi ukuthi silando wesifazana sathi kalanda insila yalo wesilisa amapholoba kunomuntu ocabanga ukuyeka umsebenzi njengamanje uyanengeka mayengasukelwanga emsebenzini kuba into nje efika ithi futhu kuyena yes kube ngathi angahayiza noma kube ngathi angaphuma phelela emsebenzini yes kodwa useya ngokuphelelwa ugqozi lokuba ingxenye yakuleso span asisebenzayo yes omunye njalo makubeka umuntu iblame uyena noma njalo makukuthi khonto elahlekile kuzontshontsheswa yena noma njalo makufanele gxeke umuntu nje uyena umlungisa umthini umuntu onjalo zibambili igaba amapholo akusuke kubalekile ukuthi akucheckwe ukuthi uhlobo luni lenkinga lokuyona ngenxa ukuthi nomuntu ophethwe idlozi nje abantu abadala umndawo amapholo bakuyakwenza lokho ukuthi la ungena khona ungafuna umuntu la ungena khona ubumgodi onganukwanja la ungena khona uba inyokane emhlazana umabona amabulawo amapholo ngamanye amazwi kusuke kufanele kucheck ukuthi kungenzeka ukuthi isichitho kungenzeka ukuthi into eyakhiwe kungenzeka ukuthi into obelethiswe yona kungenzeka ukuthi into ogcotshwe ngayo amapholoba either idlozi noma kukhona impande esuke idlalile lapho amapholoba indoda yami iyangichithela Njomane yes angifuni ukuxabana nayo yes kodwa idilozi necici kanye nobra uficile ngaphansi komcamelo kade ngingekho for isonto lonke ngiyosebenza yes mangibuya ngifica lezi zinto endlini yami yes ngifuna ukuza nazo kuwena ungangisiza umthini singakusiza ke ngokujwayelekile nje usokuqala sokuqala singaqala sikubophele yena ukuthi angabi nemizwa kwabanye abantu sokuqala isigaba kwesesibili siqale simbophele yena kuba ukuthi angahaleli ukuthi kube khona umuntu azoba naye empilweni yakhe ngaphandle kwakho siningi igaba amapholoba ubophana ngaleso sikhathi ubopha indoda yakhe sibopha indoda amapholoba noma sibopha intombi amapholoba ngoba lezi igaba ezimbili amapholoba ngenzeka kube intombi kwenzeka kube insizwa ngamanye amazwi mawuthola insila nje thina senza yonke into ozothi wena sikwenzele yona ngomuntu wakho mawuthi awufuna bhekwa abantu besifazana angahlangani namuntu ngaphandle kwakho sokwenzela mawuthi wena ufuna ahlangane ngemizwa ibe khona mina nawe kuphela siyakwazi ukwenza isigaba ziningi amapholoba nabantu besilisa nabesifazane abacula kakhulu noma abagculiswa kakhulu ukulala nesilwane ebusuku lokulala nomnyeni wakhe noma kunomfazi wakhe azancome Njomane omunye ethi hey man hey yabona kade ngekho baba kabani nje obe security ngene night shift ngiye ngizwe into emnandi kanjani ebusuku kodwa indoda yakhe mayifika akeneli akezwe usho ukuthi khonto yenziwayo
Mhlambe entweni enjalo nibalungisa nibathina abesifazane nabesilisa ababhekene nezimo enjalo. Siyabalungisa amapholoba ngokuthi sidinga into eyinsila yabo sizodinga inkukhu mapholoba emnyama noma sodinga inyama emnyama ngenxa yokuthi kusuke kuyisilwane leso esinamandla amangalisayo pholoba esikwazi ukuthatha ngisho ubuntu bomuntu mapholoba ziyenzeka lezo egabe enjalo mapholoba into ekhona ngempela ingakho ngathi mina la kaMhlongo masidolapha isilwane siqale sifuna ukuchecka aqala ukuthi inhlobone isilwane ngoba nezihlwane zihlukene khona isilwane esomkhovu khona isilwane somantindana kuzoba khona isilwane esivuswe ethuneni mapholoba ihlukene lo hlobo lwezilwane esikhuluma ngaso siyachecka ukuthi inhlobone yesilwane mase simlapha ngale yomshanguze kufanele simlaphe ngayo ngokwendlela yesilwane ekuvele ngayo uthi isona Khuza noma nenezela Njomani. yes Isigubhu esihlabayo siyafuneka sifuneki sihle ngani simbi ngani. Asifuneki mapholoba isigubhu esolimaza ekhaya ubuhle bakhona siyayiletha imali ububi bakhona uthi letha imali kodwa kube kukhalwa mapholoba ingakho ke sakhetha thina ukuthi senze lezi engenagazi engakhala kuyona kuze imali kuphela mapholoba. Ningizimu Africa worldwide ihleli noDokotela uMhlongo utholakala eKZN eDurban eMgababa mawuya eMgababa uthi wehlike estopini kwamthathelwa bese ke ubuza ezangomeni noma ubuze ke lapho khona kunamathwasa amaningi khona bazokutshengisa ukuthi nakhe yakwaDokotela ke uMhlongo. Dokotela uMhlongo usikwazi njengomuntu onedlozo inyanga olapha abantu kodwa futhi akugcini lapho ngokwakho ufuyile kakhulu kunakuqala akugcini lapho uphinda uboso amabhizinisi ngezinto eziningi ezahlukahlukene ngiyazi ukuthi abantu bendawo nje abahlupheki mabefuna iqandisi ngiyazi futhi ukuthi abantu abaseduzane nawe hleze ubacebisa ukuthi uma usunayo imali akhinto ezoba isisekelo for impilo yakho yonke mhlambe ngamakotishi mhlambe ngayizimoto ezibutha abantu emgaqweni kuningi nawo oxhomekeke kona ezintweni ezifana nalezo ngifuna ukubuza ke ukuthi umuntu owile kade nakho konke umsiza kanjani. Sihlala phansi mapholoba sibe nesivumelwano ake ngikusho lokumapholoba siyasebenza nangemfuyo la ekhaya siyasebenza nangemfuyo khona abantu abathi manje anginamali kodwa imfuyo siyakwazi ukuxoxisana is either inkomo noma yembuzi noma amagusha amapholoba kodwa mesibonisene nje savumelana ngento kuyoba iyona amapholoba ukuthi angikusho nje ukuthi kulonyaka bengifisa ukubathola abantu abazothi thina sinayo imali straight mapholoba kodwa sikwazi ukubalekelela ngemfuyo ngoba imfuyo ikhonela ukuthi izobangula umuntu onenkinga yameva amapholoba nomuntu ke onenkomo igcwele umuzi kodwa uyahlupheka uxakekile akuzosiza amapholoba ngoba inkomo awukwazi ukuzenza kungcono kona ulanda into ezokulekelela ikwazi ukulethela imali mapholoba. Uwile uplifta kanjani? Ngiyamuphakamisa mapholoba lo muntu lo. Abuyele esimeni sakhe mapholoba amabhizinisi akhe ekade sedliwa aqale phansi amateksi akade sekingqikile aqale phansi akwazi ukuthenga itaxi mapholoba aqale phansi abuye mina ngigudi kakhulu ke kuvuseni umuntu okade kuthiwa kaseyilutho mapholoba. Dokotela banamabandla abantu awagcwali nomnikelo futhi awungeni uhlale kuneyinxosho abanye bayizayone ile baqala ukuba yibandla bakazi ba recordisha iculo elilodwa ngoba izinto ezisho ukuhlangana nokuqoqa imali azenzeki kuleli bandla yini ongayinikeza umfundisi yini ongayinikeza umama umkhokheli noma umfundisi yini ongayenzela lela bandla ukuthi libe nesisekelo ila ngena khona thina ke mapholoba la sesiveza khona amawashi sizoveza amaringi sizoveza amafoni mapholoba bila ngena khona thina ke sesingena lezo zinto lezo eziyophakamisa umsebenzi webandla kungafi umuntu ongalimali umuntu mapholoba sikhonela lonto ukulekelela abantu abanjalo mapholoba. Dokotela omkhulu ake sikhulume indaba yokuthi umuntu ushawe ngesichitho. Okay. Ukulungisa ukuthini lokho? Siyamlungisa mapholoba uyageza lo muntu angene ebhodweni afuthi aphalaze mekuphoqeleka futhi angaze achathe mapholoba ngoba isichitho akuyona into engena emthanjeni into engena esikhumbeni somuntu mapholoba uthi uyakhuluma unuka amadoda ase-toilet ngikhuluma nalomuntu mapholoba onenkinga ukuthi uyawaphupha ngisho ebusuku ama-trial lokuzana indle mapholoba aphupha ngathi ungena endleni lo muntu siyakwazi ukumlekelela amapholoba ekutheni aqale phansi abe umuntu yani njengabona bonke abantu siyamfutha simgeze simfake ebhodweni simnike eminye imishanguzo azoyisebenzisa emakhaya iphume lento mapholoba ngoba ubuya ngisho emendweni ngenxa yesichitho uphelelwa ngisho umsebenzi ngenxa yesichitho isichitho isilwane esiyingozi kakhulu mafuza afulela. Ngabe uyabethela? Ngiyabethela mapholoba. Yini edala kubethela umuzi womuntu? Into edala kubethela umuzi womuntu miningi imimoya mapholoba egijimayo mase silele ebusuku
kuyenzeka imfene ithunywe komunye umuzi ngenxa yokubalulwa kwamuzi wakho igcina ingene khona. Sinabo abantu abafe kungafanele emapholo bangena igebengu kade ingayanga kubona kade ziye kwezinye indawo kodwa ngenxa yobulula bomuzi kungena igebengu ingqoqhoza abantu ngenhlamvu. Kuyozwakala sekade ukuthi kahle kahle le kade kiwe khona ilowa muzi basizo ukuthi baqinisile abantu bazobulala emzini amaqinisiwe. Ziningi igaba amapholoba ekuthenini emzini wendoda fanele kube ukuthi kuqinisiwe amapholoba ngoba ngaphandle kokuqiniswa akukho lo ngefika khona. Umuzi ubalula udelele ngisho abantu abadakiwe balahla amabhodlela mawukuthi ekhaya akuqiniswanga fuze. Dokotela omkhulu oseGoli, useMpumalanga, useFree State, useLesotho, useSwatini, enhla neAfrika, khona nolapha eEastern Cape, khona umuntu okusikhuluma nje useFree State, useCape Town. Yes. Uyafisa ukuza kuwena ngoba kezwa ku2 years kwiprovince yakhe. Mhlawumbe usicathulise. Kunini la khona sikubona uhambela khona abantu makuukuthi akukho sikuthola kuziphi inombolo esingenza sure ukuthi sikuthinta kuzona bese sikubhuka sithi sondela sesiba u50 sesiba u10 sesiba u5 sizokutholela ishigumbu uzosebenzela lapha ngakithi noma ukwenza hlobo lo. Ngiyakwenza amapholoba kodwa kwamanje angikwenzi amapholoba. Ake ngikusho lokho ukuthi ngiyalawula amapholoba into engiyenzayo angizenzeli ngoba ngithanda ukuzenza kuphela ngiyalawula amapholoba. Kodwa bangathatha nayi number basho usikhalo sabo bathi bona 083 406 8658 083 406 8658 abafona kuyona le